Football Titi par jasari samthum parukna ngai thavele don ta ila Real Madrid player thin James Rodriguez hian US club Minnesota azom felta a kumin June thlatheng dai contract ziakin December thlatheng pose thina turin thu an thlung telbok James Rodriguez hi tuna hian kum samthum palimi ni ve toin kumin July thla hian kum samthum panga apum dona Colombian player tha FIFA World Cup atanga langsar thar hluai ma se a khelna klapa be se phak ta lo thina niya ani hian club langsar tak FC Porto te Monaco te Real Madrid te Bayern Munich le Everton te thlengin a khel to a Greece club Olympiacos tan te po khel to in Brazil a Sao Paulo tan te po England to a Spanish club dang Rayo Vallecano tan te po Inlanin Mexican club tan thlengin a khel to a US club Minnesota a hian bungthar akai vele don ta ani Barcelona player poimo zingami Fermin Lopez po hian a khelmek na Barcelona a rin omna thu atiam thara kumsang ni samthum pakhat thleng dai contract aziak contract thara hian release clause lei chhuat theina euro maktadoi zanga zet anda tel bokani chuwangin kumsom ni pani mi Spanish attacking midfielder hi lei chuak du tan chuan a release clause anga an lei don ani chuan euro maktadoi zanga the chhuwa phal atul don Fermin Lopez hi Barcelona hian Real Betis Utima Omlain an la luta Barcelona hian an pum La Masia a chorchun zomin thataka ain zir chuan nuwa kumsang ni somni pathuma tangkhan Barcelona senior team tan ain lan tana tuna hian Barcelona player poimo zinga atel der to ani Aston Villa striker thin John Duran hi kumsomni pani mi chau alania ma se club sang paruktan a khel don ta der Colombian forward mabak eng taktia soithin hian kumsang ni somni panga classic transfer lain Aston Villa atangin Al Nassr azoma Cristiano Ronaldo bula ata zakzak nuin kumsang ni somni panga avek ni puilain Turkiya Fenerbahce lonin azoma tichuan lon vekin Russian club Zenit St Petersburg azom vele don Duran hi Anram club Envigado atanga inzir chuak niin kumsang ni somni pani January tha a US club Chicago azoma kumsang ni somni pathum January tha a Aston Villa zomin tichuan Al Nassr Fenerbahce korte hain Zenit St Petersburg kor a hale don ta ania kumin December tha kumsamni pathuma pum don chau chung hian a khel lor le miril runghet cherchor ani lo nge nia enkol anuam vak lo jok ti te po hi angai tua thei hial ome Bayern Munich player zinga Hurricane hi kan soina sa a alang sar boka ma se Hurricane an voi tam tak a pet gol theina tura tholok tak zinga mi Michael Olise hi kan lo chik emochu France forward Crystal Palace a avul nuwa Bayern Munich in anlak luta khi kumsom ni palimi chau alani chungin agema puitlinga ball athiamna le afinna te hi khingpuiten anchel meu lawani Michael Olise hian Bayern tan Bundesliga B ka tun season a match som ni kheling gol soma khunga assist som pasari anei tela Champions League a match riata gol khatle assist runga nein DFB pokala match thuma gol ni le assist rum khat anei boka Bayern tan in elna akhel zong atangin tun season a hian match somthum pani akhela gol som pathum akhung aturu laiber chu assist somni pasari loi anei tling der to hi ani Olise hian tun season Bundesliga a match somni akhel to atang hian match som pakhata assist aneya match khata assist rum ni nei hi match ni aneya match khata assist rum thum nei hi match ni vek anei tel ani hian season masa khan Bayern tan vek hian match somnga panga a gol somni khungin assist somni pathum loi anei tel bokani kha German champion Bayern tan hian season ni tluan lo deuh ala mang chau chung hian match som riat pasari atangin gol somthum pathum akhunga striker ani lo na in striker van tlang tamber ain match khelzat atanga chutin gol akhung tam jok ani assist phei hi chu puitham takani match somriat pasari atangin assist somli paruk loi aneya ani anga assist nei lama ma son na sa hi player dang an omri lo adi thei hial ome chuwangin he French forward hi FIFA World Cup a po kan mu ngei be seila player creative lutuk ani na hi mani club chanta na khel tura a o om zual na po ani chu a khel en thin te chuan kan mu thin ome English Premier League a hian inlan tamber record chu soilo khel phak hrim po hi thil harsa ania professional footballer tamberina an khel phak lo ani chuting angin elna khovel huwa po a lu mai ram khat tual chungin elna sang ber ranking a po
asang ber ania hein elna hian English player tlo tak thin Gareth Barry kha match khel tam ber niin match zaruk somnga pathum lai a khel tlinga kha zet khachu tu mal an khum thei to lowang ti hialin midam takin an soyani ma se khum thei anom hnaya chu English player dairei tak vek James Milner hi ani Milner hi tuna English Premier League ka hian match zaruk somnga pahnih khel tling to ania kumsom ni chuang English Premier League hi khel to in Premier League club sang paruk tan a khel to boka a khel na team tan chhor tlaka om thei zel bokin chuan match a khel zat po atitam hle inlan tamber bari record hi match khat chawin a phak talawa chuwang chuan Brighton tana khel mek James Milner hian pathiani jana Brighton le Crystal Palace in machon huna Gareth Barry record hi nirwal theina rem chang anei don ta ani English Premier League a inlan tamber record chung chang ania ngai tu chen paule aro puina a hlutna hetiang record siam a harzia a cheng thar thina chu player lotling tak kumsom limi UEFA Champions League te English Premier League te FA Cup te Carabao Cup Community Shield UEFA Super Cup le FIFA Club World Cup no moi chena choi vek to James Milner nen hian ain me don khop mai Gareth Barry khachu Premier League le FA Cup a choi bak Intertoto Cup a choi kha soitur anei le animaya James Milner aton ang lotlin na hi atong phak lovani Milner hi record holder a player ro puizok ti thei ani dona chu tun season a hian kan hmungei don ati ngama James Milner hian record omsa ani rual pialama hian record thar asiam ngei po arin omani Michael Carrick hi United a hian tun season khelma bak zonga team kai hruai tura ruat ania manager nget ani lo awangin United a hian season thara kan hmu hmel lo ma se ama hi chuan United a cham zel hi adua chumi chungchang chu ti hian soin tuna chuan engma ti danglam aom lova tuna ka mo phurna hian ka in pe pum hlum thaka mo phurna pe kani po hi ka zongin ka keng ko e lotlin kan duwa he club hi season kal zel tur thlengin lotling se ka du ke hian United hi ka kai hruai zui ta zelemo midangin kai hruai ta po ni sela lotling zel se ka du tuna kan din muna hian ke in engma ka thunun thei lova enge thleng tur chu kan la hmu ang United hi ti masona chakzo ka siam ka duwa chu hun rei lo te chunga result tha nei lam ani lo thlak thleng an ni chuan enge modik lo awmani mai he hmuna ka thil ti mek hi nuam ka tia keima a chuan ka in ang mai ni in ka din hmun ero ka hrethiam hle ati ani Carrick hian tun season pialam athira United hi mason zel turina du chumia chuan team kai hruai tu atan ama an roi ngeta ani point ti asoi hian United ain kol zui zel hrelo zia atifia thara ngai ani ma se United club ho tu te hian Carrick hi an roi don nge don lo ala chiang lova aman asoi ang hian tuna an din hmuna Carrick hian thuneina lek thei anei lova enge thleng tur kan la hmu ang ati ang deuh hian nga deuh top alangai ri ani Liverpool legend Steven Gerrard hian ti hian asoya ka in khel lai khan team dangtana in khel theina rem chang kaneya ka hlo chhuat chak thin Premier League ngei po hlo chhuat theina tur rem chang thatak atling bok ma se club lian taka player pakhat ve mai ang chawa min hriat ka du lova club pakhat legend anga min hriat ka du Liverpool kha kanun ani top maya ka in kulna ka in chuan na berani Liverpool a khan tlomna na ber ka tong chung khan chua san tumna te ka kor hak thin thak tumna te kha ka nei ngai lo hrim kumsang ni sompalia ka tol thlung na khan voin thlengin min latina thina kha thil thleng kha keima min seizui na bera mangta te po an om ma se kirle theini ta ila ka du than ngai tho kha ka thlang le ang achan chu club pakhat ta na rin oma hun harsa le lungchiat tha ka po rin om tlat kha eng golden medal ma in atluk zolo thil lubi kani ati Steven Gerrard hian ain khel lain Liverpool chua san narem chang anei ngun lea Mourinho team ro pui Chelsea zom narem chang te po aneya Zinedine Zidane an akhel pui cha ka wanga Real Madrid atanga somna adonte club lian dang poina an be se thin te kha kan la thlom ome sum emo champion no moi emo ngor player ni ngat se chuan Liverpool a khan arin om reng hau lawang ma se Gerrard hi chu Gerrard ani thlata sum le no moi aya ngai lut aneya chu rin omna atanga ro puina lo chua ani chu wangin hun ko kir thei po ni sela
Liverpool tan chau tia thutlungna asiam le thotur thu asoi ania ani aya Liverpool mangai tu hi chu an big om love Jose Mourinho hi player ang chuan aro pui lo hlea kum samthum atlin ma daya in khel cholsan ani ma se coaching lama ain zir peina te atei rei peina te hian mi hlotling taka football khovela milang sarber pola asiam alan sar chan chu a hlotlin tak em wangani ma se hetiang taka hlotling tura a chelna chana oma atum aru em na chana om chu ama hian soin kum somi kani khan Christmas nia tak kapa an banani kapa kha football coach ania khati lai khan atim kai shwai result kha a thalo hle Christmas ma lok po in match an khela an tloma ti chuan Christmas nia cho ei tura kan chung kwa do kan ki lain phone aloria kapa team kai shwai executive atangin toy te in kapa an ban thu an ron shil kha chanchin thar khan min ti nual ngal veka tu man kan cho kan ei zo lova do kan tho san vek kan in kha lungai na namen lo hian alua khat ngal veka Christmas nia thilpek tak ngial po kan hong talova a in tuam dan ngai rengin a in tuam kha hun kan tona tang khan thutlung na ka siam ta a coach kan ngei don tin khovel pum puya kapa ming hi athan ma chuan ka be char don ani katia voina chuan kapa ina a hak thin thuam ka ha ve ta a kapa kha he khovela ka enton tak om chunani ati Jose Mourinho hian thiam na anei taimak na le thorim na a achun zom na ra chua lotlin na achan te hi abul ber chu apa za omna ahum du wangani apa in hun harsa aton ashiat puina atanga apa ator puina thin lungna in ama a tumruna asiam chumi atanga zi chuak chu ania chu ama a theina om sor chua tam zualnan mangtangka in lotlina bul thuta amangani mitam tak chuan hun harsa antonin an chiat pha an niam pha thina mithen khat Mourinho te ang hi chuan hun harsa hi chakle zualnan ama aya sang jok thlen theina tura mani innor kalnan an mang thina ni hemia hian mi zong enton clark kan muthiam ome football a hian record ro pui tak om teu towa a ombel zel boka ala ombel zel don ti po achiang renga chutiang kara chuan record ro pui bik khum thei mai to lo tura ngai aum thina chungzinga chuan Messi sul nu assist nei tamber record hi atel ome kum sang ni som pakhat khan calendar year kan ti mai thin kum khat chung January atanga December tha thlengin Lionel Messi an sul nu ro pui bik anu chia nual maya chungzinga pakhat chu assist somthum pasari loi anei kha ani kum khat chunga assist somthum pasari nei hi anni ang khelna levela chuan thil har sala tukania gol khung hi chu thusan playmaker ro pui tak te po hian assist hi an nei tam hlei thei lo thina Messi ero in sang ni pariat atanga chiarin kumsan ni somni pathuma khan assist anei tlem bera som pahni chau anei sang ni pariat atanga chiarin kum khachunga assist anei tlem ber sang ni somni pathuma assist som pahni ala nei tling cheu ania chu wangin Messi hi chu assist lama hian aro pui chungchuang ti lo thei ani lawani in khel result le in khel le turlam soita ila Nizan Khan in elna sang khel chun zomania chungzinga chuan English Premier League ka match khat khel niin Leeds United in gol khatin an mi khual Nottingham Forest an nea Leeds United hian minisom ni parukna minisom thumna le minisom li pakwana te gol an khunga Nottingham Forest ya minisom riat parukna Napoli atanga lona an ho Lorenzo Luca mangin gol khat khung ve bok ma sela atlom zoka antang ani he matcha hian Leeds United goal thumna minisom li pakwana lu thi Dominic Calvert-Lewin an akhung ania Everton player thin hian Leeds United tan a season khatna amang chau chungin goal som akhung tling der to ani nizana in khel danga La Liga a Celta Vigo khelmola Osasuna goal ni goal khatin an chaka Serie A matcha Verona le Pisa te goal khung lovai ne tokin Bundesliga a Union Berlin le an mikhwal chakjok om lovin goal khat ve khungin anin ne to ka League 1 a po match le an mikhwal lil te goal khung lovin anin ne tok ani Saudi Pro League po khel chun zom ni in heta hian Al Nassr in Al Ittihad an mikhwala mual nei tu Al Nassr hi sini final chak ani Ronaldo tel lovin Al Nassr hian match ni an khelta a an chak ve a nizana an goal te hi minisom riat palina a penalty atanga Sadio Mane khung le minisom kwa parungna a Angelo Gabriel te khung ani he match hian Al Nassr tran tu ten
Cristiano Ronaldo an thlop zia lan tirin Ronaldo hak thin number pasari in ziana an tilang na sa hlea al na sa tran tu te hian Ronaldo hi an thlop tlat ani zan in rin ni zan le naktuk pathian ni zana te hian in elna sang khel chun zom le turania chung te chu soile ta ila in rin ni zana hian English Premier League ka daruka Manchester United in Tottenham an mi khwal do na Daria le chan veya Bournemouth in Aston Villa mi khwalin Arsenal in Sunderland an mi khwalanga Burnley in West Ham mi khwalin Fulham in Everton an mi khwal do na Wolverhampton in Chelsea an mi khwal don bok Darsom pakhata Newcastle in Brentford an mi khwal bokang La Liga a daruk le chan veya Rayo Vallecano in Real Oviedo an mi khwalanga Daria le minisomli panga a champion lai Barcelona in Mallorca mi khwalin Darsom pakhata Sevilla in Girona an mi khwalanga Dar khat le chan veya Real Sociedad in Elche an mi khwal don bok Serie A Darsom le chan veya Genoa in champion lai Napoli an mi khwalanga Dar khat le minisom panga a Fiorentina le Torino an in khel don bok Bundesliga a Zandaria da Arwalin match nga an khelanga Heidenheim le Hamburg Mainz le Augsburg Freiburg le Werder Bremen St. Pauli le Stuttgart Baka Wolfsburg le Borussia Dortmund te an in machon dona Darsom pakhata Borussia Mönchengladbach le Bayer Leverkusen te an in machon don bok ani League 1 a Darko le chan veya Lens le Rennes an in machonanga Darsom pakhat le chan veya Brest le Lorient in machonin Dar khat le minisam thum panga a Nantes le Lyon te an in machon don bok pathian ni zana po in elna hi an khel chun zom dona heta hian English Premier League a Darsari le chan veya Brighton le Crystal Palace Darsoma Liverpool in Anfield ta Manchester City an mi khwal don bok ani he match poimo tak mayania Liverpool in Champions League khel phak tuma tanan lak mek na konga che chual theina match ni in Manchester City tan po champion tuma Arsenal an el mek na konga che chual theina match ani La Liga a daruk le chan veya Alaves in Getafe mi khwalin Daria le minisomli panga a Athletic Club in Levante an mi khwalanga Darsom pakhata Atletico Madrid in Real Betis mi khwalin dar khat le chan veya Valencia khelmola Real Madrid an lenglu don bok Serie A pathiani tlaidar nga Bologna in Parma mi khwalin Zandar Sri le chan veya Lis in Udinese an mi khwalanga Darsom le chan veya Sassuolo mola Inter Milan lenglu tin dar khat le minisom panga a Juventus in Lazio an machon don bok Bundesliga a Zandaria da Colin Leipzig mi khwalin Darsom a champion lai Bayern Munich in Hoffenheim an mi khwal don bokani League 1 a Darsari le chan veya Nice le Monaco in machonin Darko le minisomli panga a Auxerre le Paris FC Angers le Toulouse Le Havre le Strasbourg te an in machonanga dar khat le minisom panga a champion lai PSG in Marseille an mi khwal don bok BBC na transfer thuleng atarlan te ngai thachun zom ta ila heta hian iNews in tar langin Saudi Pro League Club Al Nassr ta na khel me Cristiano Ronaldo hian ati tau me ka wangin match a khel du lawania hei wang hian Saudi Pro League lam hian paun maktadwe somli pathum borvelin shal an hre don lo ni te in tarlan a omta a kum somli pakhat mi Ronaldo hian Saudi lam hi chua san mai adu te porin ania hetiang lam hoi thu tarlan atam hle Football Insider in tar langin Chelsea chan Tottenham el puyen Serbian striker Dusan Vlahovic kum samni paruk mi Juventus striker hi laklu antum dona Serbian striker hian tung season thleng chau hi Juventus a contract anei awangin contract ala jebel boxi lova season kalmek zoa free transfer a laklu thei tur jinga atelani Spanish chanchin buten tar langin Sergio Ramos kum samthum pakomi hian club von lai anei lova in khel ala chaw san lo awangin tuna hian free agent jinga atelmeka French club Marseille hian beisein laklu antum mek ani team talk in tar langin Fulham chan PSV atangin kumsamni pathummi US striker Ricardo Pepi hi laklu antum dona nipui huna laklu masaka nei ngei antum caught offside in tar langin Chelsea chuan kumsamni palimi Benoit Badiashile hi nipui huna anshal phal dona AC Milan Juventus le Marseille ten France defender hi anbeisei ani iNews in tar langin Manchester City chuan Nottingham Forest atangin kumsamni pathummi Elliot Anderson hi laklu andua ani baka hian Brentford atangin Italy under 21 right back kumsamni pakhat mi Michael Kayode hi anbeisei boka Feyenoord atangin Dutch under 21 right back kumsom pakomi Givairo Reed hi anbeisei telbok Italian chanchin buten tar langin Arsenal chuan AC Milan el puyin
Bayern Munich contract mangzo nai German midfielder kum samthum pakhat mi Leon Goretzka hi laklu antum Italian chanchin buten tar langin Newcastle player poimo kum somni pangami Sandro Tonali hi Arsenal ni pui huna laklu antum zinga atela Tonali hi Newcastle alim ni in tu naya soinema sela ama dortu te dorna azerin Tonali hi Newcastle chua sana chawna thar ma chon hi a hrelo tura ngai ani team talkin tar langin Newcastle chuan Liverpool atangin Curtis Jones kum somni pangami hi laklu antum dona abik takin Sandro Tonali anchel zo lawani phei chuan Tonali mun rok no khana turin Curtis Jones hi laklu antum don ma se Curtis Jones hi Tottenham le Aston Villa te poin laklu antum ani Italian chanchin buten tar langin Italian champion Napoli chuan tuna club online lova ome kum samthum pakhat mi Raheem Sterling hi laklu andua ma se Raheem Sterling hian loti niam ain huam lawani chuan Napoli hian laklu anin huam lawani Football Insider in tar langin Liverpool le Manchester United te chu RB Leipzig player kum som pakomi Ivory Coast forward Ian Diomande laklu tumtu zinga antel team talkin tar langin Chelsea chuan tlarmalam thuam that antuma chumi atan chuan Newcastle le Tottenham te poina an be seimek kumsam ni pakhat mi Spanish forward Porto tana khelmek samu agewa hi laklu antum ani ole khatichin khatun tuma football Titi kan ngai thak thechin chu nele photro se